Mizoram Sorkarin Kolasip District Apang Balkon atangin Vain Khan Buhu Malaychana Buhum Quintal Zali Som Pariat Hnathawktute Thar Chwa Le Sakani Buhum Laychan na inkom Pang Balkona Modern Rice Mill aneya Agriculture Minister Pupisi Vanel Ruata Chuan Kalphung Thar mi pui Sorkar khol pui an her nung chan meka Mizoram avoi khatnat Hnathawktute Thar Chwa Buhum Modern Rice Mill Pang Balkona Kezi khatcheng som thumin Sorkarin an le sak theita chu Mizoram tan mel lungpoi mo takani ati Pupisi Vanal Ruata chuan Mizoram an bu tharalo punje theinan Buhum le chu pilot project a kalpui ani ti asoya kumin hian mamit le Kolasip district atangin Buhum le hi kalpui phot tura ruwa manani a tuntuma Sorkarin Buhum a leite hi budeng khola an her fayanga mipui ne narration a sem chwale vek turani ti asoi Agriculture Minister chuan Sorkarin thlai thanbik so thing ieng munphiale marcha a red puan sa aneya tuntuma hian a puan lok lo Buhum an leiter theita chu Chief Minister pulal du ama malak na liaw ani thu asoya Hnathawktute mangai na thinlung atanga he project hi lo chuak ani a voina Hnathawktute limhmel an hmu chuan atilom tak zet ti soin Kalphung Thar Sorkar chu Hnathawktute tan het takin ading zel don ti asoi Inkomi Agriculture Special Secretary Piramdin Liani Nakashwaya Deputy Speaker Pulal Famki Mapo Inthu asoyani Agriculture Minister Pupisi Vanal Ruatan Vain Khan Mizoram Sorkarin Pang Balkon Kolasip District atanga Buhum le kalpui chan na hun na manpui Buhum le chan na hun hi Modern Rice Mill Pang Balkon Kolasip District ta man ni in ZPM thuswai na tarlan danin Pupisi Vanal Ruat chuan Kalphung Thar mipui Sorkar khol pui an her nung chan mek ti asoya Mizoram avoi khatnan Hnathawktute Thar chwa Buhum Modern Rice Mill Pang Balkona keji khata cheng somthumin Sorkarin an le sak theita chu Mizoram tan mel lungpoi mo takani ti soi Mizoram abu thar alo punzel theinan Buhum le hi pilot project a kalpui ni ti soya kumin hian mamit le Kolasip district chunga tangin Buhum hi kalpui phot tura ruwa mandi in tuntuma Sorkarin Buhum le te hi budeng khola herfai nuwa mipui ne na ration na sem swale vek turani ti soi voina hun man hi Agriculture and Farmers Welfare Department Special Secretary Pilaram din kai shwaya Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulal Famki machukhwal lian ni in Hnathawktute Thar chwa Buhum Quintal Zali Som Pariat an le sak ni in ZPM thu chwa chuan atar lang bukani